antuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arta iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang
berdua. Nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas lima jemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
rasa sungsot dia tine nyetel ya penyingakan adik tugas beli nuturang rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara ken beli kada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine oh aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati dia igodogan kedenan kena nagenyan dingin lemu maksa yang iba belikal kena bayar
tuane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken don-donan aneh paling keren obine kerauhan ulian ben nguping nanging ortane lebihan entega sebeng cara betain kesuargan koleksi foto betarelan rerajahan modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menekam ia ngorahan ulian ama beregan ulian benuping nanging ortane lebihan entega sebeng cara betain kesuargan koleksi foto betarelan rerajahan modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menekam ia ngorahan ulian ama beregan Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menekam ia ngorahan ulian ama beregan
balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedur ngemi caya tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebayi sekala ni skala ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakadu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di
Rengin pemargi ngiring berbagi, saking dasar hati lan manahi tulus, sarang mapupul sangkaning hati, sayang gani mangkin pacang memargi. Pesisir angine ring perbukitan, kerasa nampang kanyele ilang, dan kerasa sampun galahing majan, katibane mangkin ring katujunan. Kebatang rasa pemargine, yaksian uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin, Seurip nih kerasa petang, wentane lumpuh dan nyidang memargi, sawai-wai telah ring pesirapan, wentana ale bagan masa sekolah. ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, Mandoipun sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine, yaksian uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin, seurip nih kerasa petang, wentane lumpuh dan nyidang memargi, sawai-wai telah ring pesirapan, wentana ale bagan masa sekolah. ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, Mandoipun sami memanggil rahayu.
aspidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna Raganadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan Medani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli Medani sapi buinlah sayang beli kerasetan si adi Gampurang dewek beli nyakitin adi Dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si adi Gampurang dewek beli nyakitin adi Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang tresnan beli Nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si adi Gampurang dewek beli nyakitin adi Yen nepuk
mobil mewah di jalanan. Nake ngaden nengelah sing tain kuangan. Makane di restoran, hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemebudutan. Ulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede.
Hang malu melajar Bangsa kentawang pedang lemah Pang tu sing elah Pang tu sing campah Pang tu sing paling carleak ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu Cek cara anak duduk Merasa genep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budukan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala ning skala Melaan mandra pelikat pencara Bang singkan di pesu berduga Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala ning skala Melaan mandra pelikat pencara Bang singkan di pesu berduga Segenep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budukan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala ning skala Melaan mandra pelikat pencara Bang singkan di pesu berduga
di pengulung setre ngundang sekale skala melahan mantra pelikat penjarang singkan tipe subodogan. Kone suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangre dening pitong widyadari kone disubane raga mati. Neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga skancane ngai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian
ngai raga ne jani merasa bahagia sujatine untuk madan suarga kancane ngai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tandino yang kadi anake memikra ngale demen suargane akebyuta nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Wah, kalau nggak ada di lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan kering merana corona mesliweran moyong gen cuma putus rantai penyebaran jani dilema kesehatan lan bulanan Nonggen cuma makan tesengi dan makan nanging yang pesu corona dadi ancaman ne paling takutin bulanan tetep mejalan biastun uya corona nanging bulanan tetep mejalan kalengke hidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan boya tiang memangklang mula ulian keadaan aneh paduh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan ampura yang makin luputkan kewajiban ampura yang besengidang meulehan yen pak lukuh pangkyang ngawur kewajiban tiang nyerah ya tempat kita jaminan Biastun kuya corona nanging bulanan tetep mejalan kalengke nyidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan boya tiang memangklang nanging
yang naur kewajiban tiang nyerah ya tanpa kita jaminan. Gimana lagi udah? Kondeng di tengah ya boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Bakal udah nih. Belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih buka pintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Bayar utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang kan Pak. Buang Pak, kayang ini bayar, Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani kayak ini urusan. Depan kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani Kayak ini urusan Bang. Dan apa tagih kal belian ulian susu uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen orang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dagangan mobil nepidan sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebut lu nak ngekejang padu bidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian demes sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dagangan mobil nepidan sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebut lu nak ngekejang padu bidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian demes sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebut lu nak ngeke
bejang patuh Bidangnya dilmagai di kantoran Jani dekil uyak meabian Dema sesalan dua pangidang bertahan Rumah daje ekonomi nebuin normal Lan ke salon pulang buin perawatan Singkal selamane kal ngidang ngengkebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan
sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli Gaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on ngengsapang ragan adi Gaston sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati. Rasa bangga dikana hejani Mesai ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng Itulah tiban tugas iloh juang beli Kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan Konde kudang di banjani mejalan Rumah tangga mulai tusing harmonis Yen suba buka kekini Direlo nuntut kebutuhan biologis Bayon beli ne bengangsur angkiane muis-muis Marang tiang mesesalan Ulian nuwotin demen aketrutan Diwangan bekejang anak ngantosan Yang superaya nanging kurenan tiange Nyeger-nyegerang Mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan Sing sanggup nepukin kurenane Empuang timpal
rumah tangga mulai tusing harmonis. Yen subabu kekene sing ngidang nguruk ben pipis, direlo nuntut kebutuhan biologis. Bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang meseselan ulian nuwotin demen akad prutan besina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirip yen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal. Okey nah. Ada lama Pak Sakim. Rasa tambang bati semetinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa undukan ni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Magesonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurep simpati rumu beliken ragan adi di pesirafane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makajangaleng kakal nyirama layon adi belilan pianake nyaku panglima Jembangan cepang pemargen adine Mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi
Beli ngojok kamar adi Kecaket rasa nepukin nadi Meruruk kaman buka anak ke budo Blingelingin layon adi Ingatkan dan tugasnya adi meurip Sing pati rungu belikan raga nadi Di pesir apane beli nyangkutan ayun adi Neseng tahan nunggu Adi duga se meurep Nyama brayane makejangaleng Tak kalan nyirama layon nadi Belilan kana kenya ku pangiman Nyambangan cepat pemargin adine Mogi adi boleh genane becek Katrima ring sisen idayan pramakawi Mogi adi boleh genane becek Katrima ring sisen idayan pramakawi Katrima ring sisen idayan pramakawi Udyang tusing si malu ngoraheng seton den blingelemeseng Adik keluarga bangsawan lakar kejodohan Iraga kelseng mecangkepan Nawang lakar ke kene berjalan tresnane Yang dadi beli milih adenan beli mati Yang mepisah ngajak adik Yang kasta iraga Yani tu sing jodoh Peraman adi sing rela Adi nyerah Jastu lega sing naga Tresnane jani tandem Apang tu sing adi angkakan Tutin subah kena kerama
denan beli mati yen mepisah ngajak adik. Kuliah kasta iraga yani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah Yaston lega sing lega Tresnane jani tanam Apang tu sing adi alpakan Tutin subah kena ramah Uliang kasta iraga jani tu sing jodoh Reraman adi sing rela adi nyerah Yaston lega sing lega Tresnane jani tanam Apang tu sing adi alpakan Tutin subah kena ramah. Ulun padu kaya Tuai manam selahi Moga si domangku Lap ke karya lampari Aksamo Tunok langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngayah bani nolak pasti kalbenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Kuno belok ke walus rado lampak Las Mungkin suejo kelawan baki Mangke unang po itu menadi jan panggul mandi Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Jastun duak
konden karuan demenin bertare ne sujati kesenengan boyo ulian niring pikayunan apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 2. Lo kapain malu ketemu lo apa buen macumbu rayu gumi sedang kalu sing dadi pesu alih-alihane mekejang buntu lo kang uang malu jani sabarin likonen ngidangnya kapin langkah pahin di kamari jungklang jungkling kena he covid ne bakat kelidin payu positif beleng kang wang malu tanggehan terus terang modal beli nukuangan nyanyan jejah ila pasti kaljuan anto sanggumine malu pang tenang anten jalanan bekejang undang camate undang bupati ne undang gubernur undang presiden undang bekejang undang dengan undang mantan lo kang uang malu jani sabarin likonen ngidangnya kapin langkah pahin di kamari jungklang jungkling kena he covid ne bakat kelidin payu positif beleng kang wang malu tanggehan terus terang modal beli nukuangan nyanyan jejah ila pasti kaljuan anto sanggumine malu pang tenang anten jalanan bekejang undang camate undang bupati ne undang gubernur undang presiden undang bekejang undang
Degen undang mantan Nganten jalanan Bekejang undang Camate undang Bupati ne undang Gubernur undang Presiden undang Bekejang undang Degen undang mantan Lugrel ide dane sareng sinamyan Boya tiangai kegaduhan Niki gending wantah angin hiburan Boya menyudutkan perorangan Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah
pidan mulih man udah kapah gati tepuk melalina kenyoman mulih to ilu jumah pedidian keto memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nu bodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan ye meme ibi me nah manian me keto memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nu bodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan